akomeza bane namwe nshuti bakunze ba Mato TV twishimiye kuba twongeye kubasanga kuri izi mikro n'amakuru agezweho mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Hanyuma tuje kubabwira ko abafite ubumuga bavuga ko bakeneye ko leta yagira umwihariko wabo mu guhabwa indangamuntu koranabuhanga kugira ngo batazacikanwa n'iyi gahunda. Bafite n'amakuru ari kuvugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda dati. Yego urakoze cyane Manetsi. Ubuyobozi bw'ingabo za leta yunze ubumwe za Amerika zishyizwe hamwe ubufatanye na Africom buri gusuzuma uko zakorana n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Manetsi. Yego umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi 200 bamaze gufungwa, abandi 30 bishwe. Hanyuma aya makuru kimwe n'andi tudakomojeho yose turaje mu kanya gato tuyarambure. Twafite n'amakuru ari kuvugwa mu mikino, ariko aha gato wongeye nitwita Nshaka Eric Manetsi, nanjye nitwa Dativa Iradukunda. Ntimukureho, reka tuze mu kanya gato tuyarambure. Mwese murayisangamo, mwibuke gutanga ibitekerezo bivuga kuri aya makuru gusa. Hanyuma Jean Baptiste Murema ukora mu muryango uharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga mu Rwanda Nudolo avuga ko muri ibi bihe hatangiye gufotorwa abantu mu byiciro byose ngo bazahabwe indangamuntu koranabuhanga. Usanga abafite ubumuga bashobora gucikanwa n'iyi gahunda kubera ko ngo habaho rimwe na rimwe kutabakurikirana, akabasaba ko bajya bakurikirana aba bantu bafite ubumuga. Murema ubwo yagiranaga ibiganiro n'abadepite bageze komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu mu kurwanya jenoside bikorerwa abafite ubumuga ngo imibereho yabo irusheho kugenda neza, yavuze ko hari intambwe imaze guterwa ndetse ko imiryango imwe n'imwe ishinzwe kubitaho itanga ubufasha butandukanye, bityo rero ko no mu gihe cyo gufotora aba bantu bafite ubumuga cyangwa se mu byiciro byose bigiye bitandukanye bajya bita kuri aba bantu bafite ubumuga. Mu yandi amakuru, umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda Regis Rugemanshuro yatangaje ko rwashoye miliyari zigera kuri 53 y'amafaranga y'u Rwanda mu kubaka ubushobozi mu kubakira ubushobozi uruganda rwa Rubira rukora amatafari n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi. Yangarije abadepite ko RSSB yashoyemo amafaranga hagamijwe kubaka uruganda rukomeye kandi ruteye imbere rufite ubushobozi bwo gufasha u Rwanda kubona ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu bwubatsi ku wa 20 Mutarama 2026 binyuze muri iryo shoramari. Rubira yubatse uruganda rushya rufite ubushobozi bwo gutunganya amatafari angana na toni 420 ku munsi buvuye kuri toni 170. Yerekanye ko u Rwanda rufite ikibazo kijyanye no kubona amacumbi aciriritse kandi ko RSSB yiyemeje kwinjira muri iryo shoramari. Hanyuma reka twerekeze mu makuru avugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. Dativa tuyaherehe? Turahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zishyize hamwe ubufatanye na Africom buri gusuzuma uko zakorana n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yatangajwe ubwo itsinda rya Africom riyobowe na Colonel Michel Gasheru ryakirwaga n'umugabo mukuru w'ingabo za DRC Gen Jules Banza Wiramba Kinshasa ku wa 22 Mutarama umwaka 2026. Colonel Gasheru n'abagenzi be bo muri Africom baganiye nabo muri DRC ku kufatanye muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano iyobowe na leta ya DRC.
hagizwe ati Africom yishimiye ubufasha FARDC ihorana n'ubufatanye bwayo mu gushaka uburyo bwo twakomeza ubufatanye bwacu mu mutekano no guteza imbere amahoro. Ubusanzwe ambasaderi ya Amerika niyo ifasha ingabo za DRC mu bijyanye n'imari n'amahugurwa ajyanye n'imyuga. Polisi y'igihugu igahabwa ibikoresho ikanafashwa kubaka za sitasiyo. Leta za DRC imaze igihe isaba Amerika kuyifasha kubaka inzego zayo z'umutekano. Isezeranya ko nibyemera izaha abashoramari b'Abanyamerika ibirombe by'amabuye y'agaciro. Bizwe ko nyuma yaho DRC n'u Rwanda bigirana amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Kuboza mwaka wa 2025 bufasha Amerika iha igisirikare cya DRC bushobora kwiyongera. Yego, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda batavuga rumwe n'ubutegetsi 200 bamaze gufungwa, abandi 30 bamaze kwicwa. Yabitangaje ku wa 23 Mutarama 2026 abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Ku wa 15 Mutarama 2026 Museveni w'imyaka 81 yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yarahanganyemo na Bobi Wine wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi NUP. N'amatora yakozwe internet yakuweho. Gen Muhoozi yavuze ko ingabo za Uganda zihanganye nabo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bari guhungabanya umutekano muri iki gihe. Yagize ati twarashe ibyihebe 30 byo muri NUP, abandi bayobozi b'ibyihebe byo muri NUP bari mu bwihisho, bose tuzabafata. Abo bari mu bwihisho yavugaga Bobi Wine utaragaragara mu ruhame kuva amatora yarangira. Guverinoma ya Uganda ishinja Bobi Wine n'abamushyigikiye kugira uruhare mu mvururu zakurikiye amatora mu bice bimwe na bimwe. Abamushyigikiye bigabije ibiro by'itora barabitwika. Dati umukobwa wa Mandela yatsinze urubanza rwo kugurisha imitungo ya se. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Afurika y'Epfo rwateje agaciro ubujurire bw'ingabo ndangamurage yo muri iki gihugu. Yari yasabye ko umukobwa wa Mandela ahagarika ibikorwa byo kugurisha ibikoresho byahoze ari ibya se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika manetswe. Yego, tuyasoza reka tubabwire ko perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ubwo yashyiragaho guverinoma nshya yashyizeho umwanya mushya wa minisitiri w'intebe wungirije awushyiramo murumuna we Tene Birahima Ouattara. Mu ishyirwaho rya guverinoma nshya y'iki gihugu urebye izo nizo mpinduka zikomeye zabayeho kuko guverinoma hafi ya yose itahindutse uretse Tene Birahima Ouattara wahawe inshingano zo gufasha kuyobora guverinoma. Robert Beugre Mambwe wongeye kugirwa minisitiri w'intebe. Tene Birahima Ouattara mbere yo guhabwa izi nshingano yarasanzwe ari minisitiri w'ingabo muri iki gihugu guhera muri 2021. Nyuma y'ishyirwaho rya guverinoma, minisitiri w'intebe Robert Beugre Mambwe yavuze ko gahunda ya guverinoma ari ugukomeza imishinga yari ihari no kuyihutisha ndetse no gukomeza gushaka icyateza imbere imibereho myiza y'abaturage. Alassane Ouattara yatsindiye manda ya 4 yo kuyobora Cote d'Ivoire mu matora yabaye ku wa 25 Ukwakira 2026. Alassane Ouattara ayoboye Cote d'Ivoire kuva muri 2011. Hanyuma reka twakire mugenzi wacu Blaise n'amakuru avugwa mu mikino. Blaise, tuguhaye ikaze muri studio za Mwatu TV uze utugezeho amakuru avugwa mu mikino.
urakoze kongera ko mu mwanya manezi reka duhere ku munsi wo kuwa gatatu tariki 21 Mutarama 2026 aho habaga umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Al Merrikh. Gusa uyu mukino waje kurangira ari ibitego 2-2. Aya makipe yombi yose kakaba garanganyije. Reka duhe garuka hano kuri uno munsi wo kuwa gatandatu aho hari ku mukino uri guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Mukura. Gusa uyu mukino igice cya mbere nikirarangira. Reka dusimbukire muri Afrika tunababwire ko CAF Champions League nawe yakomezaga ku munsi w'ejo aho ikipe ya Al Hilal yo muri Egypt yakinanaga na Yanga African Stars. Umukino ukaba wararangiye ari ibitego 2 ku busa bwa Yanga. Gusa reka na Mamelodi Sundowns yakinanaga na Al Hilal yo muri Sudan. Gusa umukino waje kurangira ari ibitego 2-2. Reka dusimbukire ku mugabane w'Iburayi tubabwire ko shampiyona y'Abongereza nayo irakomeza uno munsi aho mu kanya ku isaha 11 banirira kinana na Tottenham. Turababwira ko na ku isaha y'isa moya n'igice hari umukino uri urahuza ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya AS Bournemouth. Umukino ukabuza kuba ukomeye ndetse no ku munsi w'ejo haza umukino ukomeye cyane uzahuza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester United. Uyu mukino ukaba uzaba ku isaha y'isa moya n'igice. Uyu mukino uzaba utegerejwe n'abantu benshi kumva ko ana amakipe y'ibigugu yose azaba yahuye. Ndetse kuno munsi wo kuwa gatandatu hari n'umukino uri urahuza ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Villarreal mu gihugu cya Espagne. Uyu mukino uraba ukomeye uraza kuba ku isaha y'Imanitsi. Yego, urakoze cyane, urakoze ku bw'amakuru y'imikino tugejejeho. Urakoze, reka tugushimire cyane, ugire umunsi mwiza. Urakoze cyane. Hanyuma namwe mwadukurikiye mwakoze cyane. Dushimire cyane Yotamu wadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Adati nawe wakoze cyane. Wakoze cyane kandi manezi. Yego, hanyuma nyine abadukurikiye bo baba bakoze kurushaho, bo baduha uyu mwanya bakadukurikira. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Amakuru yo nakagaruka.